Belgienne avy aty Strasbourg. Manentana antsika mba hitondra masque, hanao masque iarovana ny olona manodidina antsika. Bonjour, ici Gisèle Ekobé. Nous sommes bien à Homme de Fer. Nous allons faire la sensibilisation citoyenne sur le coronavirus dans nos langues maternelles. Nous allons traduire. Restons prudents, protégeons les autres et portons les masques. Je vais le faire en Douala, Cameroun. Abonabam, binyo angamene binyo mene. Binyo boton bi kudba, bam pemba na mjumbo. O sababane, onyolana. Di bo waba bela nona coronavirus COVID-19 lebo. Mio alane mwenzi. Na so mio. Sangombe na. Bonjour, je suis Clémence Ekosso. Je vais vous donner quelques conseils en langue mot du Cameroun. Du chubois moté. Sinaba epenye abanen yesumbayu. Sinatola jandamen ne covid. Dissom. Bonjour, je m'appelle Aïe Diallo. Je viens du Mali. On va aller jam ni hala nan on hala usude. On wiyete handen min gattan ko wattete hinere nyawuji kewi sanne. Ƴeewen koye men fa ƴeewen woɓɓe mi salmini min ndi rosa kojode ɓawi ɓandi togo e noru na tejer santine ñaɗa wi sa loru lodoki ñindinñi min si ɗikuwirare na ko ŋwenke muñumba ke mbaba lo ñaɗa wiriren keni kikini ci sisiare kundurgo tunu kileri aza yeyeeka Za Fondação Emiliana nenarako avy eto Strasbourg, avy amin'ny firenena Malagasy, Madagasikara. Tandremo, mila mitondra masque isika mba hiarovana ny olona manodidina antsika. Miara hiaro ny vahoaka isika amin'ny coronavirus miady amin'ny tsimikaretina COVID-19. Saotra tompoko. Здравствуйте, я Гран, я вам переведу на русский. Берегите друг друга, защищайте себя и окружающих, своих близких и знакомых. Содержайте дистанцию, носите маски. Arovony manodidina anao, ajaony ny elanelana ray metatra ary manasa tanana.